Yes. Wajikwara heiro okay. Ni ya gutwira. Yo jara iro gatege kana. Muthoni ni ndora. Abagiro ndora. Niki atumana irio big knife. I was listening to very authoritative news here on Kameme over the weekend. The one and only Wangui Wow Wadirango. Yes. And it was quite interesting. There's an item arare hile haue na nikajiuliza maswali mawili matatu. Which one? It was a report arranged by our senior correspondent weto geta wa Wajiko. Yes. Neka very authoritative features cia ginya mazingira. Oh yes. Na conservation na what have you. Absolutely. Kadra mweta wa senior correspondent. Yes. Anakanyami kwa kanenguruta. Leude. Kananya bedeki. Arakuga atiriri. Oro ocio. Kuratu ekate maundu mara tukwa tugika tangu enzi za jadi na fasihi. Kestesi ni ka murimo. Yaguko. Tukwa tugika ugarie. Wegi urari wa baka. Nyau. Yes. Urashirera uru. You see idea ri nyau ri. Rugogwe koragwo yaki. Nyau muno igagwo muci ya kuhita mbia. Yes. That is the primary role. Na kwa ndu muga nyau no na maroho. Ati nikio no ona nyau ikirora riera ine na utie kindu we orona ati o heo ndwira igata no ngirora nginya gwa Firaun ri gwa koragwo nyau. Yes. So nyau has been there for quite a while. No le urivotie no ri kuratuika ati Bakari Brenda yande fatie kuheo mwitha iria evatie konyua ke ucuru ati iria ri te nyau ria yumbitwo ri its metabolism system is not architectured with the iria. Yes. Ina lactose intolerance. Ina lactose. Kayoro. Thina tukaigua maingi. Yes. Na mutaramu ucitari kare twara kare uga atiriri. Andu ni mafatie mahamacicwo matige kuhenya ucia okay. Iria. Yes. Ni aramba akamenya rugongo nginya nyau kuheo iria is a privilege. No, it's a heavy privilege ona thia uikaria mundu njoku na kauma oguo. Ni na menya guku nyau cito ni cia gikara. Riu agatororokirie muno hari andu ingi marawire he. Ni arawire atiriri. Ati beari. Ni irega chemical keho. Kare gatumaga itware he nyau. Nigetha chemical go ingire nyau iguruke. Bea ire ko icio. Arauga ati andu atureka bea cito nyau cito irie beari. We are affecting their mental health. We are even more affected than them. Nyau na iraguruka. Awire oguo. Auga tu akwemenyerera ri. Nyau ni retuika Beeston. Nyawiri oguo atine wa kuguruka. Nevi udene magosaira. Ima mwele wake akili wa baka. Ataramu ni marendekithia muhita beari inyue na mugathika. Araugire ufatie waigua nyau yaku gitengeria mbio tuko warahuke nigetha ugaitire meciria make manyau iyo etana huguya na arauga ati kuri andu mena nyau ciao ciagurukire tere nio matoi ni nguruku ati baka yafu irie tene ni mwene otamenyaga yukuri ondo is a new phenomenon Vino eri uhoro
Na marakio tuthikairie nginya mega mbere ya nyau kumenya kana ni consumete bea tari njega bea poisonous. Yes. Arauga he mihiriga ya bea ati bea rebati heo nyau ri ni iria ireretwo ikiroragwo bea karerwo riu uraragire nyau ciaku ki bea ukona gicirago kia ngara ukamiwagira kagimo muthenya no gakaringithia mwaki munene wa mbaka akiria no kamiehereria riri nyongo tondu niyo ina kemigwa ka kugurukia ki nyau naguo karingithia mwaki ukahara. Yes. No kamigira mutwe gatura rucio nigetha nyau gacoke twarwo gucuka biro-ini ungiuka wigite nyau ya andu eko ndiraria mbia iria nyau yonaga riria ng'ombe ĩnjia iri to nĩ rĩingĩ na mũno rĩtanathera ri nyau nĩ ambaga gũikia ki matatha rĩanjia gũthiĩ ndĩri-rĩ yes ĩkanyihirio ration kana ona rĩmwe kaga na nĩ kũringana na rekondi yao ya kũnyita ki mbĩa o mbĩa ici mũragirie ri na other criminal records mbĩa ciayo nĩ ciũkĩrĩa bonga points nyau yothe njoe irore na history ya kugera ngero ta kuria gacui he privileges yetari nukuratuika andu mathikiririe nyau ciao macirore kahora masses mental health ya mbaka mundu yes ni muramenyithio kwina githomo gikuo kiorori wa mbaka yes please dalili ya mbere ni guoya basuka kwe nyau igamba na kihoe ati yo niyo dalili ya mbere ya mbĩa ndoge yeyaba eregeire kubuye to nyau ya kawaida fate kugamba no yagamba nirite mbĩa njuru kwate yagucia muno ukamiagia ni atwikire addict ya kemiko kare kau ka mbĩa ukamenya ire bothiri riu dalili ya mwisho ya kuigua haria stage kwa ngoma ri cia nyau ni ukorwo ugu hatare kiondu kaigua amba igacoke gakira iyo ndumiri ukamenya ina kindu gitego riri terminal schizophrenia mukinyihirie nyau cianyu mwitha na mbĩa na mumenye uria mbĩa na nyau irihitukaga miena mwanya ithathauranio mbĩa icio nĩ iracoka igacuca nyau ici hakiri no cigagirwo nĩ thirikari gũtirĩ mũndũ ũngĩhota ngarama ĩyo ũraiga nyau ĩke atĩa o nyau ya icagi ĩrĩa nding'oing'o na ĩgetiria ngũhĩtangi na kĩgurumũki no ũgĩa facility ya rehab ya nyau ukamenya ĩyo is a hospital case. It requires to see a consultant psychiatrist.
Ĩna inyanya na 42.